Chronicle ni na bung som thum leguk Juda kumpipa Jehohaz Huay gama miten Josiah tapa Jehohaz apiwa Jerusalem apa sikin kumpipa in aboluhi Jehohaz in vai hom pa in kum som ni lethum ahi a Jerusalem a khathum vai a hom hi Aigupta kumpipa Jerusalem a vai hom na atop saka agam u dangka sik talen zakhat le dangka ing talen khat aliaw sakhi Aigupta kumpipa aunaupa Eliakim Juda le Jerusalem a kumpipa ding in abol a amin Jehoiakim chi in akhen sakhi huchi in neko in aunaupa Jehohaz Aigupta gama api hi Juda kumpipa Jehoiakim in vai hom apatung in kum som ni lenga ahi a Jerusalem a kum som le khat vai a hom hi topa apathian mitmu in thil hoilo ahi hi Babylon kumpipa Nebuchadnezzar ama swal ding in ahongkwa na Babylon api ding in kolbuts abun sakhi Nebuchadnezzar in topa in a tui umbel swan leng Babylon apua a Babylon a tempula ahoi akoi hi Jehoiakim tanchin te aki athil ki huai hi te le a omdan te ngai di Israel kumpipa le Juda kumpipa tanchin bu a atuang hi Huan asik in atapa Jehoiakim in vai ahom ta hi Juda kumpipa Jehoiakin in vai ahom patung in kumgiat a hi a Jerusalem a khathum le nisom vai ahom a topa mitmu in thil hoilo a hi kum abe in kumpipa Nebuchadnezzar in mi asola topa in a tui umbel swan hoi pipute to Babylon api saka au naupa Zedekia Juda gamle Jerusalem a kumpi ding in abol hi Juda kumpipa Zedekia in vai ahom patung in kum som ni lekhat ahi a Jerusalem a kum som lekhat avai ahom hi topa apathian mitmu in thil hoi lo ahi a topa kam a kipan a thugien pa zol ne Jeremiah laka akiniam hiang nuam ke hi Jerusalem puksian na pathian min in kichiam sakpa kumpipa Nebuchadnezzar tunga ahel lai a gen hak tak in a a topa Israel pathian lam ngalo ding in lungsim a khau sakhi siampu heutu teng le mi pi te leng pathian theilo mi te ma bang in thilki huai pi te a hi wa Jerusalem a hi siang tho topa in te leng a hi bua uhi huchi in topan ami te le a na mun a lainat ziakin api pu te upathian in akyangwa theitop a phatuam ngai in mi asol hi himale pathian mi sol te amusidwa athu te angai new wa ami te tunga topa he na athong tho a hi lungdam non na ma lo khop in azol nei te a hi ingim uhi hoizakin atung wa kaldai kumpipa agam tang saka aman atang walte u amun siang tho wa nam sau in athata nungak le tangwal tek sia kwa ma lainat anei ke a khut a pevek hi pathian in a tui umbel suan ting aneu le alian topa in a sum koi khom teng kumpipa sum koi khom le amilian te sum koi khom te nangon in Babylon a apovek hi pathian in te ahal a Jerusalem kul te achim saka huailai a in thupi teng ahal a huailai a tui umbel suan hoi teng a hi sevek hi nam sau tha bang ileng tha bang teng Babylon a api a Parsia te ahonglal takun sikha in ama le atapa te a omuhi gam in nuam tak a sabat te azatan in Jeremiah kam a topa thugen atang tu na ding in segop a sung teng kumpi som sagi tang tun na kum som sagi tang tun na ding in asabat te atang uhi kura in judate kik non ding thu apia
huchi in Parsia kumpipa kura vai hom tung kum in Jeremiah kam a topa thu atun kim theina ding in agam teng tenga than hiak vek ding le agel ding in leng topan Parsia kumpipa kura lungtang atok tho hi Parsia kumpipa kura in hijin achi go khovel gam teng teng topa van pathian in ahon pia a Juda gama Jerusalem a in lam sak ding in thu ahon pia hi nalak wa ama mi te phot phot kyang a topa a pathian om hen la vaho to u hen achi in